ҳамдиёрони арҷуманд салом. мақсад аз татбиқи ҷавобгарии ҷиноятӣ барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, ислоҳи содиркунандагони ҷиноят, пешгирии ҷинояткорӣ ва ба ин восита ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳимояи моликияти шаҳрвандон аз ҳар гуна таҷовузҳо мебошад. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ низ маҳз барои тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи онҳо, инчунин пешгирии ҷиноятҳо дар ҷомеа таҳия мегардад. бо шумо ман нусратулло маҳмадзода. нашаҷалобон барои роҳ ёфтан ба бозори сиёҳ ва интиқол додани воситаҳои нашаддор аз ҳама гунаҳ роҳвоситаҳо истифода бурда маводи мухаддиро дар шаклҳои гуногун ва бо тарзҳои махсус омода карда истоданд. вақтҳои охир ба мушоҳида расида истодааст ки дар баробари ҳабҳои синтетикии воситаҳои гуногуни нашаддори нави метаамфетамин, кристалл ки маводи шаффофи сафедранг ва ба шишапора монанд аст, аз ҷониби нашаҷалобон ба муомилот бароварда мешавад. хушбахтона қасди ҷинояткоронаи нашаҷалобон новобаста аз тарзу воситаҳои кашф намудаашон аз ҷониби кормандони милитсия пешгирӣ гашта истодааст. дар чанд рӯзи охир далелҳои ошкор ва ё мусодира шудани воситаҳои нашаддор ё моддаҳои психотропӣ зиёд ба қайд гирифта шуда, чунин зуҳуроти номатлуб дар худ хатарҳои зиёди рӯҳӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ дорад. аз гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашаддор ва ҳабҳои синтетикӣ аз ҳама бештар қишри бунёдсози ҷомеа ҷавонон осеби ҷиддӣ дида, истеъмол ва таъсири зишти маводҳои нашаддор аз як шахси нашъаманд то ба даҳҳои дигар аз он оила таъсиру ташвишҳои ногувор мегузорад. ду нафар нашъаманд ва боз паҳнкунандаи онро кормандони шуъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои ваҳдат дастгир карданд ки аз онҳо агарчи миқдори на чандон зиёди воситаи нашаддори нави ҳашиш дарёфт карда шудааст, аммо ҷалбсозии дигар ҷавонони солим ба нашъамандӣ ва бо ин роҳи ҷиноят даромади молӣ ба даст овардан хеле ташвишовар аст. олимов нозимҷон нуруддинович соли таваллудаш 1988 сокини кӯчаи роҳатӣ шаҳри ваҳдат 2 моҳ қабл бори нахуст оила бунёд кардааст. ман олимов нозимҷон муҳиддинович 28 сола сокини шаҳри ваҳдат кӯчаи роҳатӣ муддат 4-5 соли охир аст ки наша мезанам ва ин то ба он дараҷаи маро кард ки бекорхуҷа кард ва пули ёфтаамро ба ин сарф кардам ва намехоҳам ки ояндаи миллат, ояндаи насламон ба чунин ба мисли ман гирифтор шаванд ва ин кори хуб ҳам нест ки нашъаманд шаванд. ба ҷомеа ҳам зарар дорад, ба саломатӣ ҳам зарар дорад. марди нашъаманд оҳиста оҳиста ба мисли зан беҳиссиёт мешавад ва ҳар чӣ ки ман инро фаҳмидам ва ба ҷавонҳо ҳам низ тавсия медиҳам ки ба ин чунин корҳои зишту бад даст назананд. ҷавонон, оқибати нашъамандӣ ҳамин аҳвол аст. хоҳишмандам ба мисли ман гумроҳ нашавед. давлатов саидакбар исломиддинович соли таваллудаш 1988 сокини кӯчаи аҳмади дониш ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе пеш барои содир кардани ҷинояти авбошӣ бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст. пеш бо моддаи 237 қисми 3 соли 2017 суд шудагим моро ба истеъмоли наша дастгир карданд. мо ҳамин корҳои кардаи худ пушаймонем ки мақсад соҳиби 3 фарзандем, ай фарзандои худ дур мешем. ин мақсад роҳҳои баъда мебарад, истеъмоли наша. ай корҳое ки дурои кардаи худ пушаймонем сахт. дигарон ҳамин корро накунем. ин мақсад чӣ қадр кори безебай. мо пушаймони сахтем барои ҳамин кори кардагимон. ташхис гузаронда мешавад. мисол аз дохили ҳамин ягон зарра гирифта ба воситаи асбобҳои махсуси тиббӣ ташхиси мавод гузаронда мешавад. дар натиҷаи гузарондани ҳамин ташхиси маводи нашъамандӣ асбобҳои лабораторӣ истифода бурда мешавад ва таркиби ҳамин мавод муайян карда мешавад ки то чанд миқдор аз моддаҳои нашъамандӣ яъне бой аст ё ки заиф аст. дар натиҷаи ташхиси озмоишгоҳии ҳамин мавод муайян гардид ки ба организми инсон хеле таъсир мерасонад
و انسانро метавонад ба фоҷиаҳои беҳад вазбин оварда расонда, аз он ҷумла ба бенаслӣ, ба парешонии хотирот, ба вайрон шудани системаи марказии асаб ва ба безуҳуротӣ, яъне ки ипотенсия ва дигар чизҳо хеле чӣ мекунад, организмро бисёр заиф мегардонад. маъводе ки ҳоло мо дар озмоишгоҳ ташхис карда истодаем, ба маъводи намуди ҳашиш вобаста буда, ба организм хеле хатарнок аст истеъмолаш. далели дигаре ки аз тарафи кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ ошкор карда шуд, шаҳрванд ақназаров аҳмадҷон хушназарович, соли таваллудаш 1974, сокини шаҳри хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст. ӯ низ ба паҳну фурӯши маводҳои нашадори нави ҳашиш, моддаҳои психотропӣ, бахусус метамфетамин ва экстазӣ машғул будааст. инчунин ҳангоми аз назаргузаронии манзили иҷоравии ӯ дар кӯчаи ҳусейнзодаи ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе, таҷҳизотҳои гуногун, сӯзандору, зарфҳои махсус ки барои истеъмоли воситаҳои гуногуни нашадор истифода мешуданд, пайдо карда шуд. аз ин гумонбар ки худ мубталои нашамандӣ аст, миқдори гуногуни воситаҳои нашадор, метамфетамин ва ҳабҳои психотропӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. акнун ки аз тарафи кормандони милисия дастгир гардидааст, ҳоло вобастагии худро ба воситаҳои нашадор чунин баён дорад. فرید شب زدم و خیلی دینا بابرم همه روزانه همه شب میزنم چه استعمال میکنی؟ این همه درونش دام میپرتم مادام جد نیم گرم میشه چی میشه اون را میپرتم در این درونش دام این همه جد ولی جد آب در درونش آب باید تو گوشه را میمونم حالا گوشم بمانم میزنم حالا میکنم اینا آب میشه کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت جنایت اوباشی را به قید گرفتند که با اشتراک دو جوان صادر شده. گمانبر شده دلشاد نویبوف، سالی تولدش 2004، ساکن همین ناحیه، آلات کار را همچون پردمت جراحت رساننده استفاده برده است. ادامه این جنایت در گزارش پدپلکانیک میلیسیا اکبر شریفی از ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت. گمانبر شده سنه 16 январ تخمینا ساعت‌های 20 در حالت مستی در مرکز شهرک مهنت آباد قرار داشته از سبب مناقشه به میان آمده از حیثیت اوباشی با شهروند کامران یونس زاده، سالی تولدش 2003، ساکن شهرک مهنت آباد جنجال و با استفاده از کارد خواجگی به او جراحت میرساند. حرکت اوباشی و به ترتیبی را ادامه داده گمانبر شده نویبوف با استفاده از همان کارد چرخی واسطه نقلیاتی به جبریده تعلق داشته را نیز کارناشایی هم کرده است. فقط تمام время масна кабисо гаф нададам кутори пага ушонашам ба хайто гам мезанам ани задакту я хел азак саба ам раиси ҷамоа ва расулка қаданана чи бара ҷаго бара афта сабну бо аҷу ма ай кама дига дами улати хаси шинаши дар ки фора гефтан дар چند مرتبه زده؟ тарафаш се маротиба дуруст кардам на он время ягон чанд тажрибаи санаменусма сафамидам ки я маротиба рашидам. وابسته به عمل خلاف قانون که باعث ویران شدن ترتیبات جمعیتی، خطر به حیات و سلامتی و ضرر مال و ملکی برداشتن جبریده گردید، موافق طلبات قسم 3 ماده 237 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز و نسبت گمانبر شده چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق شد. مغازه خوراکواری یکی از ساکنان ناحیه مومن‌آباد مورد دزدی شخصان نامعلوم قرار گرفته بود. در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مذکور توانستند جنایت دزدی را آشکار و گمانبران را دستگیر نمایند. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه گردیده است.
ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи муъминобод сокини ноҳияи мазкур Икромов Зоир Шоҳ бо ариза оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани зиёда аз 60,000 сомонӣ маблағҳои пулияш аз мағозаи хӯрокворияш воқеъ дар деҳоти ҷилдухтарони ноҳияи мазкур муроҷиат намуд. зимни пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия бо гумони даст доштан дар ҷинояти дуздӣ шаҳрванд Тоҷиддини Сайвалӣ соли таваллудаш 2001 сокини ноҳияи муъминобод дастгир карда шуд. муайян карда шуд ки Тоҷиддини Сайвалӣ бо ҳамроҳии ҳаммаслакаш Баротов Амир Муродалиевич соли таваллудаш 2000 сокини шаҳри Бӯстони вилояти Суғ ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст айни замон дар ҷустуҷӯ қарор дорад. шаби 29 декабри соли 2025 аз набудани атрофиён истифода намуда вориди мағозаи хӯрокворӣ ки ба Икромов Зоир Шоҳ тааллуқ дорад гардида аз он ҷо маблағҳои пулиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. ин ду нафари ҷиноятпеша бо ин кирдорашон ба Икромов зарари калони молиявӣ мерасонанд. ва ба ҳамин мӯрид ба телефони расамат фаҳмам ки ва дидам ки умада хтеш умада ба ҳамин ҷа фумесаамони ҷустуҷӯ кесад намақат куфизад пул бояд меёфт ки як ящики сума ёфтак гуфт ки нама инҷа сума гуфтам хаби ящикша метӯшанем гуфт не ящика ҳама шабаги зибор мебарем ящика ҷазя пакет бед гуфтам беда пакет бедемшон не гуҳам ящика зибор бикӣ ящика зибор бикем рафтем берам. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи муъминобод нисбати номбаршудагон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. роҳандозии фаъолияти мақсаднок ва ҳамкорӣ бо аҳолӣ имконият фароҳам овард ки нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара вилояти Суғд ба кушодани гиреи чорводуздӣ муваффақ шаванд. оиди кирдорҳои ҷиноятии гумонбарон гузориши навбатиро тамошо намоед. ҷинояти мазкур санаи 26 декабр соли 2025 содир шудааст. шахсони номаълум ки бо гузашти 24 шабона рӯз шахсияти онҳоро милитсия муайян намуд, гумонбаршудаҳо Обидзода Муҳаммад соли таваллудаш 1993, Нозиров Баҳриддин Абдухаллоқович ва Раҷабов Азиз Абдуллоҷонович соли таваллудашон 1999 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Чилгазии шаҳри Исфара бо маслиҳати пешакӣ ва нақшабандии ҳаракатҳои ғайриқонунӣ аз молхонаи бошишгоҳи саҳроии шаҳрванд Фазлиддин Камолов истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Кӯлканди шаҳри Исфара 15 сар насли хурди моли калони шохдор тасарруф карда ба соҳиб мулк зиёда аз 100,000 сомонӣ зарар мерасонанд. ман ба ҳамроҳи ака Муҳаммадҷон ва Азиз шерикам гӯсоларо рафта дуздем. чанд сар гӯсола? 15 сар гӯсола. ба ки тааллуқ дошт? оё шумо ҷабрдигарро мешинохтед? ҷабрдигарро намешинохтам. чӣ хел интихоб кардед ҳам молро? ин ака Муҳаммадҷон интихоб кардан мо рафтем баъд дуздондем. қасди дуздӣ бо роҳнамоии гумонбаршуда Муҳаммад Обидзода ки қаблан дар ҳамин бошишгоҳи саҳроӣ кор кардааст ва дар хусуси шароити нигоҳдории чорво дар ин мавзеъ маълумот дошт, сурат гирифта Баҳриддин Нозиров ва Азиз Раҷабов ҷалб мешаванд ва ҳар кадоме ба хотири ба даст овардани даромади пулӣ уҳдадориеро ба зимма мегирад. инҷа гоҳ ҳай гуфта хабар додем. маслиҳат шумо кардед? ҳозир мерим говаи гиром мебим гуфтам. Короче 15 та гов ҳай гуфтам дани оғалба. омадим дани саҳроки пойпиёда ва одам поинанда истодан поини участканда. Мана гуфтам ки рафтам у хоначи бенчи ҳамин хоначи якумш атифо сун дараш. рафта бенчи қулф мекушодагӣ. Ман омадам дидам қулф будааст. ҳамҷои кучук ҳама одам ва рафт гиргидааст. омадан қати кучуки доштиштанд. гуфтам ки ягонта вай гир оҳан гиртам барои дири кушодан. ҳамҷа трактори собуд марта кулуч гиром будам. кулучи балон кушода кулуч гиром овардам зорам нарасид. соли вай гирифт кардастам ман чук бул балабала кардам осин бурафтам дасташ дода бурафтам ва одам кушод. ки буд ҳамроҳту инҷа? ман аму Муҳаммадҷон кушод, ман Муҳаммадҷон Баҳриддин будем се кас. дар дили шаб вақту соате ки дар бошишгоҳи саҳроӣ соҳиб мулк қарор надошт, чорво рабуда шуда тариқи пешандозу роҳбаладӣ ҷиҳати нигоҳдорӣ ва минбаъд фурӯхтан ба манзили истиқоматии Азиз Раҷабов воқеъ дар ҷамоати деҳоти Чилгазӣ оварда мешавад. баъди муддате нигоҳдории гумонбаршуда Раҷабов 2 сар гӯсоларо ҳамчун ҳаққи хизмат нигоҳ дошта, боқимонда чорво бо истифода аз нақлиёти боркаш ба оғилхонаи шиноси гумонбаршудаҳо Баҳриддин ва Муҳаммад
که از اصل واقعه بخبر بود جایگیر کرده می شود. مسئولیت کردیم را گفت خیلی مالش گفت خانمون بریم گفت بابام رسیانه گفت کی گفت عزیز خیلی خونش رو بردیم یک هفته پویدیم خیلی علفش ادا شد گفت خیلی من حقم میگیرم حقم میگیرم بروی تو من شریک نی حقش چی؟ دو گوساله خیلی رفتیم خونی و گرفتم روزانه عبید بود باشید یا با 800 بکنم بعد 500 تو با آخر هدف جنایتی پیش بینی شده به مقصد و مرام گمانبر شده ها مطابق نآمد زیرا میلیسیا از این مقصد و مرام آگاهی پیدا نمود و چاروا دزدی برای گمانبر شده ها اولین و آخرین گردید. از 15 سر مالی کلان شاخدار یک تواش فروخته شده است، یک سری دیگر از نتیجه نگاهوبینی نادرست هلاک و باقی مانده 13 سر به صاحبش برگردانیده شد. در رفت تفتیشات پیشکی گمانبرشدگان پورا ضرر به جبر رسانیده شده را برقرار نمودند که یکی از حالتهای سبک کننده تفتیشات پیشکی به حساب می رود. عاقبت انتخاب پیروهای جنایتی آغاز پرونده جنایتی با جرم دزدی و چاره پیشگیری در نماد حبس پیشکی گردید. کاربر میلیسیا نشان میدهد که منبع روزگارانه حسابیدن فالبینی، دعاخوانی، قایترمگیری و کینه‌براری خاص به نفرانی است که عادت مفتخری دارند. این در حالی است که پیشبرندگان چنین خدمت‌رسانی مردم فریبانه در حیات شخصی معما و پیچیدگی‌های زیاد را احاطه کرده است. همکارانمان اویدی بازداشت چند نفر از سیرگران و فالبین‌ها گزارش تهیه نمودند. زلیخا یک صورت خشرو بگیرود بیا یا پرتا ای بچه خونه میکنم بچه ایده ناک نایدیدم. اوید با مردم فریبی، مکر و نیرنگ و کردارهای ساحران و جادوگران گرچندی در هر یک برنامه‌های تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گزارش تهیه نموده پیشنهاد شهروندان نماییم هم، ولی متاسفانه هنوز شخصان زود باور برای درمان بخشی، کشایش کار و دیگر مشکلات باز به دام فریبی ساحران میافتند، حالانکه در برابر ساحران مشتریان آنها نیز طبق قانونگذاری به جوابگری مأموری جلب کرده میشوند. کارمندان ریاست کارگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی سه حالت مشغول شدن به ساحری و خدمت رسانی مردم فریبانه را آشکار و نسبت صادرکنندگان این کردارها و مزاجان آنها چاره‌های قانونی اندیشیدند. شهروند رستمزاده مدینه سال تولدش 1993 ساکن ناحیه فیض‌آباد جماعت دیهاتی قلعه دشت دهه اوچیلدی موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه خود را فالبین و تقدیر جنبان معرفی کرده با واسطه کارت گویا تقدیری کار افتادگان را پیشگویی می‌کرده است. این چنین نام برده با دعوای گرفتن دستی پیر با واسطه دم انداختن در آب و کار افتادگان وعده کشایش کار، بهتر کردن مناسبت‌های اولیوی، شفا یافتن از بیماری گوناگون را داده و این واسطه مبلغ به دست می آورده است. من فال همه خیلی قرتر نگاه میکنم میگم که سلامتی همه خیلی هست نیست زیغ نشه اینمی آواره میخونم الحمد سه بار آیتا کسب قلبالو را از برای خدا برای آبوزی همین کسب ما خورد بدم سلامتی نغز نبود دعا خونین کردن دعا خونین کردن همه مسابقه دخواه میدارن خیلی دعا خونین کردن همین جهت همین کسب کردم. هنگام وارد گردن کارمندان میلیسیا به منزل استقامتی نام برده او در حضور شوهرش و 2 نفر جوان زن خدمت رسانی‌های مردم فریبانه میکرد. ما خانه مدینه رفتیم یک آب در دعا خون آوردیم خانه خوردیم آبازی کردیم شفا نیفتیم. به این مانند شهروند یوسفووا استادگل سال تولدش 1974 ساکن شهر حصار نیز با فالبینی و پیشگویی تقدیر به واسطه صورت مشغول شده توسط دعاخوانی به صورت گویا مناسبت‌های بین زن و شوهر کلین و خوشتامند را بهتر و خوبتر نموده اینچنین کشایشی کار بخت کشایی کرده کسل‌های گوناگون را نیز شفا میبخشیده است. من دخوام بیوی میدرومد ماده طبیبی داد گفت همه خیلی ای دستت میبیو من خستم همین کسبه گرفتم کسانی که می اومد برای بختش برای خوش می اومد صورت می آورد صورت در روی صورت من گاو می زدم بعد می گفتم که همه خیل کن او می آوردن او دا می خوندم می دادم سوره الحمه قطیق الفالو من همین کار دوام دادم دیگه من همین کار تکرار نمی کنم.
شهروند همراه قنبردین سال تولدش 1989 ساکن ناحیه یوان ولایت قطرون نیز با واسطه داروخانه به کسالای گوناگون وعده شفا داده و با استفاده از خیمچک با پایهای زنان بیمار و کار افتاده زده دین مبین اسلام و آیاتهای قرآن کریم را واسطه روزگذرانی خود قرار داده است. نسبت رستمزاده مدینه همراه قنبردین یوسفوف و استدگل و میزاجانی آنها در اساس کدکس قوه‌رانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل قوه‌رانکنی مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. مبارزه وزارت کارهای داخلی بر مقابل افراد فالبین یا سحر و جادوگر و استفاده برندگان خدمت‌رسانی‌های این گونه مردم فریبی ادامه دارد. کارمندان میلیسیا در ناحیه جبار رسولوف ولایت سوق نیز سه حالت چنین حقوق ویرانکنی‌ها را آشکار نمودند. ҳафтаи гузашта милитсияи ноҳияи ҷабор расулов дар самти бениқобсозӣ машғулшавандагони фолбинӣ фаъолияти хуб нишон дода нисбати 3 нафар сокини ноҳия шаҳрвандон турақул ва зебунисо перматовна соли таваллудаш 1962 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳаёти нав бердиева садоқат тоҷибоевна соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати шаҳраки меҳробод ғафур ва хосият ғафоровна соли таваллудаш 1964 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандоз барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ва нисбати қаҳор ва ҳамида манноновна соли таваллудаш 1980 барои истифода аз чунин хизматрасонӣ парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. вай назаратон ба мебиёд худатон бовар мекунед ба ҳамин тақдирбинию пешгӯӣ кардану сарнавӣ бовар доред ба ҳамин чӣ коро خودم نمیدانم. ҳар кадоме аз машғулшавандагони фолбинӣ услубу шеваи хизматрасонии хосеро пеша намудааст. масалан зебунисо турақулова аксаран ба пешгӯии сарнавишту бахткушоӣ, хосият ғафурова гарму хунук кардани муносибат, бартараф кардани монеаҳои хушбахтӣ ва ривоҷи кор, бердия ва садоқат бо табобат бо роҳи дохонӣ ва кинасила фаъолияти ғайриқонунии худро пеш мебурданд. вақте клиентҳо муроҷиат мекунанд кадом ояти сураҳоро мехонед шумо? یاسین میخوام. ёсин чанд мубин дорад? 4 تا. دیدم خطا کرده 4 تا 5 تا. نه. 83 نما آیت خایده. همش یاد گرفتگی ما. نه یاسین هم نه 4 مبین دارن نه 3 یاسین از 7 مبین عبارت است. ҳуқуқвайронкунандагон дар болои ҳамин гуна хизматрасониҳо боздошт шуданд. онҳо ин касбро ирсиву меросӣ ҳисобида нишондод медиҳанд ки агар анҷом надиҳанд бемор мешаванд. саволе ба миён меояд ки вонамудкунандагони чорасозӣ чаро дар кори худ бечораанд ва наметавонанд қудрату тавоноиро нисбати худ анҷом дода шахси ҳаматарафа муваффақ шаванд. шаҳрванд қаҳор ва ҳамида манноновна соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳияи ҷабор расуловро барои истифода бурдан аз хизматрасонии фолбин милитсияи ноҳияи мазкур ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуд. ном бурда ҳангоми хушбахтии духтарашро дар назди зебунисо турақулова фол дидан ба дасти милитсия афтод. шумо ба ҳамин фолбину сергару ҷодугаро эътиқод доред бовар мекунед ҳамин сӯ чӣ шуморо водор кард ки рафта муроҷиат кардед? ندونستم خودم. چند بار رفتید خانه همین کس مراجعت کردید تلفن کردید؟ мақомоти милитсияи ноҳияи зафаробод низ аз бепарда сохтани машғулшавандаи фолбинӣ шаҳрванд ҷабборов азиз қурбонович соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ҳомид алиеви ноҳия хабар медиҳад. ин нафар хизматрасонии анъанавиеро барои нест кардани ҳашарот аз обчакорӣ ва заминҳои таъиноташон гуногун барои серҳосил шудани онҳо ба кишоварзон пешниҳод кардааст. дам андохтан ба хок ва истифодаи он дар замин гӯё чунин имконият меорад. اینا ما از خود رحمتی پدرم شنیده بودم که این خانه کردن خانه باید خوندن بعد همون زمینش به چوشد حشراتی میشه حاصلی خوب نیست میگیره. дар шароити тараққиёти илму техника пайравӣ ба ин гуна ақидаи хурофотӣ роҳ ба сӯи гумроҳӣ аст. чорабиниҳои милитсияи суғд дар самти муайянсозии машғулшавандагони фолбинӣ минбаъд низ идома хоҳад ёфт. итоат накардан ба талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ, суръатафзоӣ ва сабқати нодуруст метавонад ба садамаи нақлиётӣ ё пахши пиёдагард боис гардад. дар кӯчаи исмоили сомонии шаҳри турсунзода автомашинаи номаълум як нафар сокини шаҳри мазкурро пахш намуда ҷои расонидани ёрии аввалин ронанда аз ҷои ҳодиса фирор карда буд. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки ин кирдор аз ҷониби ронандаи автомашинаи тамғаи опел
حکیموف نورالله حسنویچ صادر شده بوده است. نامبرده پس از 14 روز حادثه بازداشت گردید و نسبت چاره‌های قانونی اندیشیده شد. اینچنین ضمن خدمتبری کارمندان شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر ترسونزاده سه حالت اداره نمودن واسطه نقلیات را در حالت مستی آشکار نموده رانندگان سرخوش را بازداشت نمودند. اینها ایش و فرقت راننده اتوماشین تمغه تیکو رقم قید دولتیش 2483 SM 07 احمدوف کرامتالله راننده واسطه نقلیات تمغه تیکو رقم قید دولتیش 4591 و 01 و کلدیارف زینالدین راننده اتوماشین تمغه رنو رقم قید دولتیش 0500 XR10 استقامت کنندگان شهر ترسونزاده می باشند که در حالت مستی نقلیات را اداره کرده حیات خود و دیگران را زیر خطر گذاشته بودند. وابسته به حالتهای مذکور نسبت بازداشت گردیدگان با ماده 332 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده. با قرار سود نامبردگان 15 شبانه روز به حبس ماموری گرفته شدند و به مهلت 5 سال از حقوق اداره واسطه نقلیات محروم گردیدند. همدیران گرامی، این بود شرح آن همه خبر حادثه‌های جنایتی که در هفته سپری گردیده به وقوع پیوستند و آن را ما منظوره شما نمودیم. امیدواریم که در رابطه با میلیسیا شما نیز در تحکیم قانونیت مبارزه بر ضد جنایتکاری و آسایشتگی مملکت سهمی باسازای خود را خواهید گذاشت. برای رابطه همیشگی می توانید به وزارت کارهای داخلی طریق تلفن 221 21 21 و رقم محل زیستی خود مراجعت نمایید. خیر تا برنامه‌های دیگر پیروز و سربلند و خانه آباد میمانید.